Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukru ki mapoji lauri sesena arajanna puangallahu ta'ala nasaba pamase nenia apa indringanna kotopa tepe si mata-mata lauri puangallahu ta'ala rilalena ia wetue upi minasai palatukangi ada papaseng tomatua riolota ia naritu pamase temalere singkeru silariang na tedeng pabunganna telu tapetu pasio talese todo temalara mapusa nawa-nawa ati malolongen mupusa nawa-nawa tenati malolongen mupusa nawa-nawa bengo malolongen duae temalaiseng ritelue temasarang paceme tania wae padoko tania kain make buru tania tanah sempajang tapetu jene tenrusa rilalena seso siwenie na ia riasange pamase yanaritu nyameng na ia riasange nyameng yanaritu papa nyameng na ia riasange papi nyameng yanaritu suruga na ia riasange suruga yanaritu papi nyameng tanrigangkanna Allahu Ta'ala. Aku tana ko riana loloe api sabiko ritau madange mabola ritengah tasi tenai ri angin tena topo bombang iya pa tepaja usapa ulolo ngepi pacoli loloe aju marakoe unange riase tanah marakoe umalindrung ritengana tanah maisoe na iya riasenge tongeng madecepi simpe na lahirenge si bawa batange mapuadai lilai na patonge ngati na pugaui landro ale na puro laloi paduangen tenandre pikri tetarima nawa-nawa tetarima sameng tetarima sada tetarima gaukeng mata repi na pedange mahalus upi pangemek ne matedepi na batu nule makon kapang oleh pelatu kengi ada papasa tomatua riolota mamuarega naringi puange dalle na umru malampe sehingga naringi baraka lino na akhira